Masheno. Sitawucala umhlangano. Ngicela ukuthi ngiqale ngokuthandaza. Lo cimeta kuyacimeta lo ngafuni njalo. Ngeke sathini. Sithandazeni uNkulunkulu umnikati wemandla onke, siyathandaza ukuthi lo msebenzi lo sitawenda lamhla kule komiti ube phansi kwesandla sakho. Uphakamise liphume kuwe kuze kuhlonipheke inkosi, kusitakale nesive seMaswati. Lokhu sicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Kusho ukuthi njengemihla yonke kuleti khathi leti senda leyo oversight, sibuke nalesi kungakubuda, sibuke nale report. Noma ngabe lokunye sikuthume sive ngoba sithi indlebe tesive ningabomangala. It still goes with the oversight. Kusho ukuthi-ke kwamanje ngidawucala ngicele ukuthi ema-senators lakhona athi introduce ningamangali ungazi ukuthi emahlohla abaphansi labanye abekho eveni, labanye bagigwe ngumkhuhlane nje nalomnye-ke bayeda basendleleni akusibo bantu labavamise kuba late kodwa nje ngalokuthi kube ne-communication breakdown dasijoyina nje lo mnye umhlonishwa khona manje. Ngidawucela ukuthi Chief Matha acale, Senator ucale uti-introduce. Chief, cela uti-introduce Matha. Bongisha mina ngimvimbi Matha suka le eLibonjeni. Ngisikhulu lesiphethe eTongo isikhulu taseLibonjeni. Ungishemen khona. Ngiyabonga sihlalo. Ngivusele kuwe sihlalo, ngivusele timphunga tonke, ngivusele kuMinister na-PS nabo bonke ma-officials elitiko. Libito lami ngingelane Dlamini lamavimbela. Senate. Ngingisihlalo namuhla ngibambele isihlalo lo khansela ukuthi bese ubanjwa umkhuhlane emadima kwabe sekuba i-emergency vele wathi ngathi aye esibhedlela. Mina-ke ngiyintombi yenkosi Thelisa wakaDlamini lokuyo yona kuyo le portfolio yase-tourism. Ngiyacela ukuthi bomabhalane bobabili nabo bati-introduce. Siyabonga sihlalo welikomiti, ngivusele kuwe netimphunga, ngivusele na ku-Honorable Minister nema-tourism officials. Libito Isabel Ngwakangobeni, ngingumabhalane welikomiti eParliament. Ngivusela kuwe isihlalo lohloniphekile namalunga onke e-portfolio committee tourism nendvuneni lehloniphekile na-PS na onke ama-officials nabo-CO. Nginguzwe lakhe Nhleko, planning officer etikweni letekuvakasha nemvelo. Ngiyabonga kulaba introduce sengidawucela ukuthi indvuna sale i-introducer bantwana bayo labadikwa phasi kwakhe. Angivusele kiso sihlalo lesihloniphekile. Sibonge lithuba losipha lona. Ngitawucela ngemvumo yakho mhlonishwa ngibacele bati introduce bona. Siyabonga mhlonishwa. Sivusele kuwe sihlalo, sivusele timphunga tonke letikhona endlini.
nasendvuneni nawo onke nabo bonke lapha khona endlini. Libito lami ngingiduduzile ngingilanhlengethwa kaMasina. Ngibambe e-office lamabhalane lomkhulu welitiko. Siyabonga. Ngiyacela ukuthi introduce nihleli phansi, you don't have to stand up. Ngiyavusela Sihlalo, ngiyavusela nakubahlonishwa. Mina nginguNtombizwane, senior accountant eTiko. Good afternoon. My name is Ronald Peterson, Peaks Peak Hotel GM. Sivusele Sihlalo netimpunga letihloniphekile. Libito lami ngingumduduzi Msibi, Acting Director Meteorology. Ngivusele kusihlalo netimpunga tonke ne-minister nema-officers onke. Ligama lami nginguNonophile Mavuso, ngingiligal advisor welitiko. Ngiyavusela kusihlalo etimpunga, Honorable Minister, ama-officials. Ligama lami ngingithulani Methula, ngichamuka National Trust Commission, ngingu-CEO khona. Ngiyabonga. Sivusele Sihlalo, sivusele netimpunga letihloniphekile. Now, Honorable Minister and officials. Libito lami ngithabiswa Kanzuza, acting Executive Director wase Eswatini Environment Authority. Thank you. Siyavusela kusihlalo netimpunga letihloniphekile lelikomiti lethu livusele nendvuna. Libito lami nginguConstance Ngwakadlamini, ngisebenta etiko ehlangothini lwetemvelo. Ngiyabonga. Sivusele kusihlalo, sivusele netimpunga letihloniphekile nendvuna kanye ne-team yase-ministry. Ngingumbhekeni wakaNxumalo, ngisebenta e-departmentini yaka-forestry, ngisina forestry officer. Ngiyabonga kakhulu. Ngivusele kusihlalo lohloniphekile kanye netimpunga tonke etikhona nema-officials esichamuka nawo etikweni. Ibito lami ngingigcina ngayithabetse ngumcondzisi wetekuvakasha netilwane nekugembula. Ngiyabonga. Ngivusele Sihlalo netimpunga letihloniphekile. Ligama lami ngingitenele Ngwakamalaza. Ngise Peaks Peak Hotel as head of finance. Ngivusele Sihlalo netimpunga letihloniphekile. Na minister na peers na bonke ama-officials ase-ministry. Gama lami ngimbusiwe Ngwakakwebo, ngingu-PHR etikweni. Ngivusele kusihlalo netimpunga letikhona. Ngivusele endvuneni nawo onke ama-officials e-ministry. Libito lami nginguSimangele Mahlinza, ngisuka eTangomende Elitulo. Ngiyavusela nami Sihlalo timpunga letihloniphekile, indvuna elitiko, acting peers, ama-officials lakhona elitiko. Libito lami ngingumduduzi Nzenisa, ngisuka e-National Trust Commission. Ngivusele Sihlalo lesihloniphekile, ngivusele timpunga, indvuna, acting PS nema-officials ase-ministry. Libito lami ngingibonisile Ngwakandlangamandla, ngisuka Eswatini National Trust Commission. Ngicela kuvusela kuwe Sihlalo, ngiphinde ngivusele nakuto timpunga letihloniphekile nakuyo indvuna yethu nebaphathi bami labakhona namuhla. Ngingubelusile Ngwakamhlanga, ngichamuka eSwatini Environment Authority, ngingu-acting director Environment Assessment and Compliance. Ngicela kuvusela kuwe Sihlalo lohloniphekile. Imvuna yethu lekhona
namalunga onke lakhona ministry. Igama lami nginenekazi ngokathwala, ngingi-legal counsel ka-Eswatini Environment Authority. Sivusele kusihlalo lohloniphekile netimpunga libito lami ngingu-Maxwell Dlamini ka-Tourism Department. Ngithathele lithuba ngivusele kusihlalo, ngivusele timpongeni, ngivusele ku-Minister of Tourism nawo onke ama-officials la khona asetikweni. Libito lami ngiyangibonga Zipho Dlamini, Human Resource Officer. Sivusele sihlalo netimpunga lehloniphekile nangu-Minister. Igama lami ngulakhi ngwakaDlamini, Department yaka-Forestry. Asivusele sihlalo netimpunga lehloniphekile nawe Minister. Ngwamakagula Sibongile Kamanga ngisihle ngisuka khona ku-Department yaka-Forestry. Ngivusele sihlalo netimpunga lehloniphekile nabaphathi bami and colleagues. Libete lami nguSibusiso Macopha wakwaDlamini nga-Forestry. Sivusele sihlalo netimpunga lehloniphekile endlini. Honorable Minister of Tourism and Environmental Affairs nema-officials ase-ministry. Nginginokuthula ngwakaDube, Assistant Planning Officer. Ngiyabonga. Sibonge ma-introductions lasentekile endlini. Lawucela ukuthi ati-introduce umlangeni Sanzangena. Ngiyavusela sihlalo nemalunga la hloniphekile komiti endvuneni nema-colleagues lengisuka nawe etiko. Libito lami nginGdlamini Hlobisile, lisekela amabhalane lomkhulu etiko letekuvakasha netemvelo. Siyabonga. Kulesikhathi lesi sengidawucela ukuthi indvuna sale isinike i-preamble yayo. You can sit if you will. Oh, ngiyabonga. Usengibamba itulo tonke. Asibonge sihlalo lesihloniphekile. Ngemvumo yatotimpunga ngibe ngicela kwethula ibhodi yalo litiko kusebenta kwelitiko esigameni sekucala setimali Financial First Quarter Performance Report ya 2026-2027. Lo mbiko usuka ekusebenteni kwetfu nga-April to June 2026. Lo mbiko lona utabe uteka tindzaba letentiwe i-administration yelitiko, letentiwe i-environmental coordination, i-department yaka-forestry, department yaka-tourism, gaming and wildlife, Eswatini Meteorological Services. Bese ke phindze futhi kufaka ema-parastatals etfu lesinawo kule ministry langu Eswatini National Trust Commission, Eswatini Environmental Authority na Eswatini Tourism Authority. Le kuphindze futhi kungene na Pikes Peak Hotel and Casino khona. Sihlalo hulumende lo mnyaka lesibika kiwo lekoti shothi nje kulo mnyaka lesibika kiwo usinikete imali lenganga 228.27 million lasinikete yona wase urelease 45.29 million. Tsineke sikhone kusebentisa lo 28.53 million lokusho ukuthi ngu-63% i-performance yethu yaloku sebentisa le mali kulesigamu lesisuka ku-April kuya ku-June.
Ekusebenteni kwetfu ke sihlalo sami lesihloniphekile litiko lichubekile ngokuthi li provide strategic leadership ne support kuyo imandate yetfu. Sikhonile ke lokuthi si approve sikhonile lokuthi litiko kuleti khundla lesinato tasehhovisi tekusebenta leting 180 positions lanebantfu ang 135 lokusho ukuthi ngu 75% loyo. Kuna 45 vacancies ke lakhona. Lama vacancies lawa lakhona abangelwa kulokunye kufaka ekhatsi indzaba lekhuluma ngekuthi ka forestry siya restructurisha. Kunema positions lestimisele ukuthi ngeke siwagcwalise because siya restructurisha. Bese ke saphinze kulomnyaka lo ngaMay kwenteka incophamlandvo eveni. Inkosi Mswati wesithatfu lophindze abe ngwenyama yeMaswati wasivulela lesakhiwo setfu lesiyincophamlandvo wase uyasibita uyasetha uthi kusezulwini phalazo. Lesakhiwo ke sikhombisile lokuthi cha vele sona sesisezingeni lokuthi lingawabamba lama international conferences ngekuthi sikhonile lokuthi sibambele khona lo mcimbi wokuhalalisa kwekubusa kwaSosilo sisesihlalweni for 40 years. Saphinze futhi sahalalisa nekokuthi a celebrate iminyaka yakhe yekutali yaSosilo lengu 58 years. Sendlula lapho saphinze sawubamba umhlangano lobe ufaka ekhatsi tishayamtsetfo letibuya ku-59 member states. Lo mhlangano sawubambela khona lapha kule ICC. Lo mhlangano ubitwa ngokuthi Organization of African, Caribbean and Pacific States, European Union Joint Parliamentary Assembly. Ubanjelwe khona lapha ke. Lesakhiwo ke sikhombisile lokuthi livela kangwane selisezingeni lekokuthi libe i-destination for conferences. Kube yindzawo yekuthi bantfu labangema diplomats bakhone kuta event la kangwane bate ubamba khona engagements abo noma ema dialogues noma whatever forum lebangakushintsha kube nguko. Nekokuthi ke thine silive sesivele sisezingeni lekuba i-tourism destination ngaloku lesesinako silive. Silive ke sikhonile ke lokuthi sibenefite ngekungenisa tivakashi eveni ngekuthi kunemicimbi lesiyentako eveni lokufaka ekhatsi bo Bushfire, bo Makoti Festival, bo Ludzidzini Cultural Day. La simaketha khona live ukhanze ukuthi bantu sebayangena. La sikhone khona ku increase tivakashi etingena eveni nga 11%. Laba ngema international visitors babe ngu 11% labakhone kungena eveni emkhatsini wa April na May 2026. Lokunye ke through le authority yetfu lesibita ngokuthi ngu ETA bakhonile kuphumela ngaphandle bawumaketha live. Basamaketha live ke bakhone lokuthi babe na 2578 trade engagements. Baphinze futhi distributor 1789 marketing materials laba khangisa khona ngelive. Baphinze establisha 3 strategic trade partnerships
lokusho ukuthi le sento sabo lesi si generate about 1.5 million masingakufaka ngetetimali ngekuma bakhulumisana nemedia nako konke lokho. Baphindze futhi ke basebenta 57,000 digital campaigns lapha beba engage khona abantu nabaphumelele ngaphandle. Lomunye ke umsebenzi leswentile under tourism ngiloko ukuthi silonje a national accommodation grading program la sicale khona ngokuthi sibeke likomiti lelingilona litawusebenta lo msebenzi wekugrade lama hotel. Sathi sesikwendile ke lokho ke leli komiti ke laqala ke lasebenta sikhuluma nje silive sesinalo lihotela linye lesesilendile le grading. Leli hotela litstena li gradewa lahlala ku 4 star. Lokusho ukuthi silive sinayo 4 star hotel silive. Sesiyachubeka ke sagrade nalamanye. Bese ke sesita etindzabeni teli hotela lethu lelisespiki. Li hotela lasespiki likhonile lokuthi li upgrade 30 yema guest bathrooms. Liphindze futhi lakhona ku hosta i-3rd annual responsive tourism conference la ihostela khona le espiki. La sibone khona kuhlangana kwahulumende, i-private sector, tourism operators, development partners, advanced environmental sustainable and community centered tourism. Lokusho kona lokho kuthi li hotela aligcini nje ngekuthi li ngenise tivakashi litondle litilalise kodwa liphindze lichubeke liwente nalomsebenzi wokuthi libuyise wonke lo muntu lebasebenta naye bate uhlala phasi babukisane lokuthi le responsive tourism siyenda njani collectively. Sichubekile ke ka tourism futhi sase sisebenta ema regulations aka gaming lebekade solo asalele ngemuva. Seswa finalizile ke saba naso stakeholders meeting bawa adopter. Nyalo ke sendlulile aya kule sinye sigaba. Lokusho ukuthi le adoption yendeke end of July 2026. Masinyane atawehla ete khona eParliament khona bahlonishwa bate sichubekela nemsebenzi. Kune department ke lengimention lecaleni kokuthi siphindze sibe ne department yaka forestry lekhona ka tourism. I forestry ke inema nurseries ke. Na inalama nurseries ke kune stoko salama seedlings lebasebenta ngawo. Stoko sithi 51,408. Bona ke ba connect distributor 8,725 seedlings. Phindze futhi bakhone lokuthi bende ema community awareness langu 37 laba attendile baba 859 participants. Emsakatweni ke bakhone kwenta ne 20 national radio programs. Lapha ba integrate khona ne fire management, tree planting, ne climate smart forestry. Sichubeke solo sika forestry. Bakhone kumepha 189.47 hectares
yendzawo ku community lengahlanyela tihlahla te eucalyptus plants. Le i-value yakhona i-timber volume yakhona lapho la sigadzeke ukuthi ingaba ngu 15,436 cubic meters. Kunalenye ke i-project lekhona phasa forest lesibita ngokuthi ngumbuluzi ecosystem restoration project. Lapha phasa le project sibona kuna 30 hectares wemhlabathi lohlaselwe ngilama invasive alien plants losandanezwe. Lapha sibona lo 30 hectares lo walosandanezwe bamclearishile losandanezwe lo affecte lo 30 hectares jose bamsusile. Baseke sebahlanyela 650 indigenous seedlings. Ku 60 community members are trainiwe. 151 plant species were documented. Kulingalesikhathi basatrainwa. Ngenge sihlalo ngiye ngito Tangoma Teltulu. Tangoma Teltulu tichubekile nekokuthi tisinikete umbiko ngesimo selitulu eveni nekokuthi ke betetangoma Teltulu baphindze basebente nale airport yakithi. Bachubekile ke kuniketa uninterrupted weather, climate and aviation services. Bawaniketa nje without any problem. Texwayiso ke tangoma letiniketile between lo April nalo May tibe 10 letivele taba ngema warnings. Letexwayiso leti tisho kona lebekase titshela sive ukuthi tibacwayisa ngokuthi kutasimo lesimatima tibe ngu 10 emkhatsini wa April na June. Sendlule sisho lokuthi phindze futhi safaka ema new automated weather station kaManzini la si observe khona le weather yethu. Phasa Tangoma Teltulu ke bayachubeka neku advance i-National Adaptation Plan ne-National Determined Contribution. Preparishe i-Climate Finance Initiative, including the proposed US $30 million We Rise program and a Green Climate Fund readiness proposal. Honorable members, Litiko under environment. I-ministry ikhonile lokuthi emva kokuba sibe nalomthetho lo washaywa nga-20 lo Nuclear Radiation and Safety Act 17 of 2025. Litiko ke libe seliyayibeka i-board lengiyona itawusibukela noma kwengamela kusetshenziswa kwaletindzaba leti the Nuclear Regulatory Authority. So le board ke lena ke iwa receivile 10 applications la ngona lese afuna kusebenta even kusebenta nekungenisa tindzaba kungenisa leti tebo nuclear laven lokusho ukuthi lama radioactive sources were processed babaniketa ema short term permits laba bekunene laba 10. Ganzi nganhlanye
bayachubeka baka environment neku-identifya lama radioactive sources laveni kokuthi bagcine bende i-inventory sitoba nayo lokuthi letinto letibukhali letiyingoti tikuphi bayakwenda lokho. Litiko ke lilonje i-Global Environment Facility lengiyona sigadze ukuthi itawureduce i-risk yema-persistent organic pollutants and unintentionally produced persistent organic pollutants. Lesikubita ngalesilungu ukuthi ngema-POPs nema-UPOPs. 16 yebantfu batrainwa ngalokho endlisha lo R600 nalo R290 hydrocarbon refrigerants. La khona sifuna kuvikela umuntu avikeleke kutemphilo nakute environment. Ne-environment nje nayo ivikeleke kulama hazardous substances lakhishwa ngilama hydrocarbons refrigerants. Shotsi nje lawa ngema-fridge kunana tigudugudu letsemva kwema-fridge ngiko lesikhuluma ngako. Sendlule siye ka Eswatini National Trust Commission la khona sine museum lekhone ku receive 5025 visitors lapha eMantenga Cultural Village. Kanzi eKing Sobhuza the second Memorial Park khona si receive National Museum si receive 5025 visitors. eMantenga Cultural Village sa receive 6918 visitors. eKing Sobhuza Memorial Park sa recorda 914 visitors. Siphinze futhi sakhona kulonja the 4th Kabane Cave Explorer Walk eMlawula Nature Reserve. Last connect attractor khona more than 400 participants. Ngendlule emhlonishwa ngiye ku Eswatini Environmental Authority. Laba ke bona baka Environmental Authority bakhonile lokuthi kulesikhathi between April and June ba strengthenishe ema regulations ne compliance yabo ku environmental impact assessment reviews, ma pollution prevention, waste management, ozone protection, biosafety implementation ne biosafety conservation program. Sikhonileke futhi nekokuthi sikhambise embili tindzaba temvelo environmental radio program. Site endzabeni ya Eswatini Environment Fund. Endzabeni ya Eswatini Environment Fund, i-cabinet is approvele kokuthi singasikhulisa lesikhwama saka Environment Fund. Sisuke kuba ngulo Environment Fund sikhule sibe yi-mega fund sitokhona ku-attracta timali letinye ngaphandle kwalama facilities lesicela kiwo under environment koja sikhone nekuya nakulamanye emabhange lamakhulu.
Ngicela kusho sihlalo kokuthi lona ngumbiko loqhamuka khona kilolitiko la sipota khona nge-first quarter performance report ya 2026-2027 financial year. Sicela kokuthi Timpunga tiwubuke lo mbiko bese tiyasipasisela wona. Siyabonga Timbonga. Siyabonga Ndvuna yenkosi. Sengidawucela ukuthi ama-senators sale interventions awo. Ngidawucela ukuthi ucale kuwe Senator Memo. Angibonge sihlalo lesihloniphekile. Sibonge nembiko lesesithulelwe induna yesindulelo salowo lesingahle sikukhulume. Nginawo lemningi kodwa nje umuntu angafuna kuva enduneni ukuthi kule industry yekugembula mhlambe as part of entertainment nekungabantu tsibete mhlambe learning from experience ngeke sakuyekela singakukhulumi lokho la sithole khona live seliflatwa ngebantu bekuhamba lokukhanzeka ukuthi hayi beta ngathi utekugembula. Ngikusho lokho with due respect ukuthi le ndzaba tisetinkantolo but akusipreclude tsine ukuthi sibe proactive ukuthi kusasa kungaphindzi kuphindzeke. Induna khona lengakusho yini, where did we go wrong, where did we miss it kuze kungene bantu bawuhlala emahhotela akithi kani lapho sidleke ndathi sekwenta lokungekho emthethweni nalokufaka live ebucayini bekuphepha kwato. Singahle kube silahle kuphi kwabukisiswa yini ngiyathi it's cutting across other departments and ministries but sikhuluma ngahulumende and nasikhuluma ngalete kuvakasha netekugembula tiphasel tiko kutsi simisa njani siqhubeke futhi kutolete kugembula akusinje i-assertion noma i-perception kukhona lokho siyakwati ukukhona nelitiko liyakwati ukuthi people get addicted kulento tekugembula to the extent ukuthi kuba nema-family structures breakdown. Hawu baba siwahlala lena ekhaya silala ngendlala akasasinaki uhlala khona siphelani ube ngaze kufike lento okutheni ngale ndlela kuna support yini to ensure ukuthi people don't gamble themselves to oblivion bagembule baze batibulale batende lokho lokubabulala imidi. Ngibekise nje nanayi bantwana letindiza online gambling leseti so accessible like never before. Litiko loke lakuhlupha yini kuhlola ukuthi bantwana baphepha njani kuloko. Awulinto etindiza elindoba induna ayikwati nje kuyahluphana kuyakhathatana emoyeni. Singafuna kuva ukuthi sikunakile yini
ngoba ku part of gambling nakho sikunakileni nasikunakile sikulungisa ngayiphi indlela. Iphindze induna ikhuluma ngendzaba yasanda nezwe, the invasive plant species. Kodwa ikhulumela in the context yasembuluzi project. Kan mhlambe in the previous meetings, debates nelitiko kuvetiwe lokuthi awu bekunene kuyalinukubeta live kulilimate nekuthi libe productive ngibekise ku agriculture ngani ngoba sekubonakala kwenabe yonke indzawo. Lingasho insi litiko ngaphandle kwana kulesinqoma kwasembuluzi letinye indzawo eveni lembuluzi project may not be the only indzawo le affectwa ngile nkinga lena. Siyadumisa siyakuswela kudumisa lokufanele ngelo hotakalati le hotela lakithi sibuko la ngenhla ezulwini Phalazo njalo seyimenshiniwe ndawuthi into lenhle lena ekukhuleni kwelive njoba nje induna ishito in particular kude kuvakasha nalokunye. Manje umuntu angafuna kuva nje nduna ukuthi ngabe do we have a strategic plan to ensure ukuthi lelo hotela lihle kangaka ngawusebenzisa ligama ayikabi ile bangabe white elephant angilisebenzisi kabi niya kuto longangibathi ngitsini ngoba nje since kwaba nalomsebenzi lomhle kangaka lokusezingeni lelisetulu kangaka ngase kuthi sekuthule kutsedu kumenjani so that sive nelive liba short ukuthi leya is a good and available investment in terms of attracting not only tourists but boosting the economy. Nekuthi ke ngicabanga ukuthi induna iyakwati kwaba in the public discourse, in the public space ukuthi leya facility leya lenhle kangaka is linked to le hotela lethu le 5-star hotel kwase kuvela ungathi awu itase imeke yona le aspect yalelo hotela mhlambe siyaze sibone lokungahle kusite nga-2028 kusikhashane induna ayina even next year akuthi kwenda kusebenta kwale ngoba nangibuka vele le project yinye empeleni kunama plans mani kusilenda imani ibuye nganeno ito okwati operationalize le facility kakhulu le yalena yale ezulwini ePhalazo. Ngathi ngiloko Madam Chair lengabe bengaba nako sibonge ngathi sahlala singadumisi la kuhle khona kulula nje kubuda litiko laka
methodology letangoma telitulu nesimo se-weather basebenze labantu sesikulandzele kakhulu labathi sure ukuthi bangithi kuyayinika i-confidence lapho ngicabanga ukuthi sikhulile impela sikhulile naku nje sisikitwa ngenkemba ya Elmino they keep us updated now and again to kwentekani umuntu uyathi ufuna kwathi nje ukuthi be nakukhulunywa ngabo Elmino letinyethi sesihlaka ukuthi njalo sesithinta NDMA, the National Disaster Management Agency. Kusebenzisana longathi formally kukhona yini formal collaborative arrangements between the sector in MDA through the Deputy Prime Minister's office. Ngathi ngiloko nje ngiyabonga. Siyabonga Senator, ngicela ukuthi Senator inkosikazi lamavimbela angene. Ngiyabonga sihlalo sikhathi longipha sona sekuthi nami ngente i-intervention kulo mbiko wa minister lasasetfulele wona we-first quarter ukuthi litiko lisebenze njani. Siyabonga kakhulu litiko kugijima emsebentini wekubuka i-environment mahlathi konke lokukhona eSwatini nalokungaba tintfo tembukiso ukuthi ema-sites lane tintfo letitsite ukuthi tingeta tobukwa i-tourism nje ukuthi isebenta kanganani kundlondlobalisa umnotfo even. Siyabonga kakhulu kulolitiko ukuthi liyatisebenta leto tindzaba leto libeke live etulu emephini. Kude kakhulu empeleni umuntu la imibuzo lanayo olombiko lesutfolile ngalokusebenta kwalelitiko uyachazeka nje kuchazeke kahle konke ukuthi kusebente kanjani ne-preamble yayo indvuna nayo ichaze further ukuthi kusetshenzwa kanjani etikweni. Kumbe lokunye kubili nje lengagcizelela kuko nemtfombeni sokushito lokuningi kungaba nje kubutangana 8 critical technical positions lakadzinga i-urgent attention ukuthi lapha kwe-establishment ukuthi ingabe vele nendanjani ukuthi kuvaleke lesikhala salabantu labang-8 ngoba nithi ima-positions lawa laka critical. Kwesibili la ku Department of Forestry ngivile lokuthi ema-seedlings lakaproduciwe maningi impela bese kuthi la distributiwe mancane kakhulu kuthi ngabe kwentiwa yini tinkinga tini litiko lelihlangana nato ukuthi kuhlanyelwe letihlahla ngoba siyabona lama weather conditions ukuthi asusa tihlahla kuyetfuka umhlaba lomningi uhambe ungasebenziseki ukuthi kungumsebenzi lomuhle lo wokutihlanyela letihlahla. Nangabe tihlanyeleka kancane yini lenkinga lekhona
kuze kuthi kuhlanyeleke ngelizinga nesivinini lesikhulu. Lokunye indzaba yale invasive species lo sandanezwe kuthi lo sandanezwe isihlahla lesi beside sona la kaNgwane sisichamuka ngemihibahiba kuthi namhla ngiloku namhla ngilokunye kodwa kusito tihlahla lesuke sidati noma lesitihlanyele. Ngithanda kubuta nje kubetemvelo ukuthi ngabe yini le banga lokuthi sibohle sihlangana nalendzaba yaletihlahla leti ngoba tibese tilimata utshani betfu tibange nakona lokugetfuka ti-vicious tidla lokungona lesikufunako lama-indigenous trees. Kutsi ngabe yini levama kuba ngaloku. Eminyakeni lophelile nje sake kwaba khona netibungu letikhona kuyo environment emhlabathini emadlelweni letatidla etshani ngendlela lesimanga kutsi ngabe kuvetwa yini letintfo leti nje nangase kumbe senisichushise kuto kuze kuthi nemimango nayo iticikelele letintfo kutsi tingete taba khona. Ngala meteorological services itsandza kubonga kakhulu litiko letangoma telitulu njengaloku sowuchazile nempunga laceleni kwami. Kuyintfo lenhle kutsi tehlakalo titsi tisivelela sibe sesike seva ngato kutsi kunanaku lokutako. Netexwayiso-ke kutsi nakutawuta intfo lenjena nalenjena letawuba inkinga eveni sente njani singagcini ngekufa nje kuphela kepha bese sekuba khona preventive measures ngakhona kutsatfwa. Kulo mbiko wa minister kune ngcingwana nje lo 45 vacancies wana approved establishment of 180 positions. Lebandla litawubuka kuloku kucashwa mana angisakutfoli kahle lokuthi bekutsini but bekuthiwa kunelibandla lelitawubuka letindzaba maybe angikuyekele ngoba ngisakubona noma ngile radioactive. Okay, yes. Lo 10 applications from users of radioactive source lokuthiwa aprocessiwe. Umuntu nje angabonga lokuthi kuletindzaba taka Nuclear Radiation and Safety Act le act ibe khona nekuthi sekunetinyathelo lesetentiwe ukuthi kulabo labafuna kusebentisa le nuclear ema applications processwe
ngileto nje la ama questions la few lenginawo ngiyabonga. Ngicela ukuthi Senator Chief Mvimbi achubeka naye. Ambonge semene. Litiko liyazama nawubuka la. Na minister uyichase kahle ngibonge nje nale phimbo yakhe ngendlela abheke ngayo. Kepha kusekhona la kusele khona la khona bakulungisa. Kuze kuhamba kahle. Kwami nje kungaba ubutha kenduna noma ke ukuthi ngabe lihlelo lo lihlanganisa mlawula nesihlanu nayo yonke lapgcina liphumelele yini ukuthi na ufuna ukuvakasha ungabe solo nawusemagazavana ukwathi ukuwela ngala uwelele ngale ngesheya yabona yalikhumbula induna ukuthi ngabe kwagcina selilungile yini lokuthi bahlanganisa isihlanu namlawula na ngabe lagcina liphumelele ngabe liphumelele manje singabonga ngoba thina labanye bokukhanza ukuthi nawusemagazavana uphinde ukhuphuke uyoshaya emlawula kanti ngawutombeletela khona la ngekhaza nekusho ukuthi engabe induna kunana umthetho wakaNational Trust lo number 9 Act 1972 ngumuphi nelisebenza ngawo nyalo noma kumbe senawubeka eqeleni noma usasebenza nangabe usasebenza 1972 bayasho ukuthi ke waqala ukusebenza ngo73 yini inkinga nduna lokwenta ukuthi lo mthetho ungalungiswa usuke nje uvela ungena imithetho lemisha letakwenda ukuthi nalaba balamuhla bakhona lokhu kulandzelele kepha ukhona la kini utawutfola na ufuna but leminye seyavuka beyimnenge lemithetho kepha solo sikhuluma ngayibona leminye soyilungisile naloko ukuthi ke nguve lapho ukhuluma nga-228.72 million angathi kwasebenza 45 le mali ke nduna iphindze bayayibuyisa yini ngoba phela nangabe ibudget beyikhuluma ngokuthi itiko lithola imali engukuthi okay angisakhonanga kuyisebenzisa yonke bese kwente kanjani nakhona kuphindze niyithole niqhubeke netinhlelo noma ibuyele esikhwameni noma lelo suka afunza ibudget usuka afunza umoya suka ingekho le mali ngoba kungenteka nalokho kupledge imali kuthiwa ibudget yeliving 48 million noma ke billion kanti ayikho lento ngibuta lokuthi iyabuya yini mali etikweni ukuphindze nikhona ukuqhubeka netinhlelo noma ayibuyi naloko ukuthi ke njoba kukhale naleti sebenzi kuyabonakala isisebenzi netikhala ubalile lapha nenta njani ngikula kushoda khona induna ekhulume nje yangede yasho ukuthi yathi kuphi nalabo basigadela tilwane tinyamatane tethu bomlawula nakuphi awukhanza ukuthi kunetikhala nalapho ngayichazile induna ukuthi uyathi le kushoda ngetisebenzi letingaka ulapha shoda ngetisebenzi tingaka ukuthi tonke tisebenzi tingaka ngoba sihlalele kona lokho nduna embuso ukuthi vele silandelele lokuthi le mali enikwa yona litiko lenda tona yini nangaba kwenteka ubangwa yini so ngiko nje nangale kunana kuthiwa i-PSC nalokuthi litiko seliside ke ngoba singabe sesiyakhuluma nalabafanele ukuthi lena siyalimala le tilwane tethu asagadwanga umuntu bantu bayashoda bantu bayafa abantu bayaretire abareplaceki labantu lokunye ke nduna lokukhona ngiloko ukuthi lapha nakunale bushfire lelive liyasitakala yini sitakala kuphi
noma sibala tinombolo talabantu abangenako. Ikhona yini imali etholwa nguhulumende yini ukuthi bushfire noma kwentiwa ngemadoda lamabili ahlangana nje akha lo mcimbi imali ingena kubo live alitholi lutho. Thina sijabulisa ngilokuthi ninikwe amathikithi ningene le kunathwe tshwala kwadzakwe lalabanye live lithola ini ngale bushfire. Ngoba nala kwase-bushfire bake babale bathi emathenda ale kubo 4,000. Uyatibuta ukuthi amathende abani amathende ngoba phela labantu ngabalala lamahhotela. Le mali la yamathende iyaphi? Lithini-ke litiko liyakuvuma yini lona lokho ukuthi kube nemathende imali ingene kumuntu? Kuphela induna ibuke lokho ukuthi mbambambamba le mali yemathende iya kubani? Iya eveni, iya kusibani, isita kuphi? Lona uhulumende usitakala kuphi? Uyambona bushfire ngiyakhumbula lamadoda lamabili lasungula lento ngiyawati. Lenye yayinkulu sesikhundleni esikhulu. Imali-ke nduna ngoba kusetikweni lakho wawukhanza umgwaqo uhamba. Kepha sicela induna isibukele ukuthi live lithola ini noma sibala tinombolo nje ukuthi abantu bangenile batawuthenga amafeti nemabhanisi emgwaqweni. Nangabe ayingeni imali kuhulumende kubonakale lokho ukuthi senta njani ukuthi imali babhadale lo mlungu atshele ukuthi hey ihafa le mali ayingene ugovernment la etikweni. Lokunye nduna-ke ngeke ngisakhuluma kakhulu ngoba ngaqala ngagcina sengenyanywa abantu. Kuthiwa mina ngifuna imali yemathikithi yakabushfire ngibo bushfire bengibuta nje ngoba ngiyathanda kubuta. Asuka labantu baletiko bongifaka lela bangifaka khona. Ngako-ke nduna-ke nale mali ematete noma-ke laba baka eNangizanyana isekhona le mali ematete noma kusenziwa yini lokho ukuthi emimangweni kubuyelwe ematete igcotshwana kume manje noma sekwema noma kumbe kwentiwa kuletinye tindzawo. Ngoba kwasita nje lela kwabiwa khona nje uthi nawuthi uyahamba ubone lokuthi hhayi khona umehluko lokhona. Naletindvonga-ke nduna-ke litiko lakho belinalihlelo nalo kunika imimango tihlahla bahlanye ngibonile nje lapha kule nkundla yangala indzawo lengathi igeduke kakhulu leya. Ngike ngahamba khona vele imigodi lemkhulu ngangena nje iloli nya but ngibonile lapha kufakiwe lokhu ukuthi ngathi nizamile lokhu ukufaka kule nkundla yangala nangalabo lamgabha indzawo elayitulu konke labo ubheka letulu beNangizanyana nawubheka uMankayane tindzawo vele zehlakalo kakhulu ukuthi ingabe indlela yini lengentiwa yokuthi basitakale ngesibo bona bodwana. Nalokuthi le mali yelitiko yona isebenta ini nangabe atindiwa letinto. Ngako nduna siyaphela lokho ukuthi usinakele le mithombo yethu nematete ethu nalaba-ke bethe isimo selitulu cha kusukela nje nga-2020 bani hhayi ngathi sebangcono impela lokho bebavamise ukuphambathisa umoya. Balitawuduma lingedumi balilina kuphi lingala. Hhayi uyabona nyalo bavele bakutshele kahle nje ukuthi akutawubanza kubanze mbamba. Ngiyethemba litiko into ekuthiwa improvement yaba nemishini lesezingeni sithi asibonge nduna kakhulu. Ngeke kube kuhle konke kepha-ke naloku kuhle funa sikubonga ukuthi hhayi cha sesiyakhombisa vele nalaba lamanye amave ngoba uthi nawulalela ngala nangalaba abashayelwa sithi asilibonge litiko le ndlela bathi ikhandla ngayo. Basho naloku ukuthi uma utawushe liwushe kunaloku utawuduma lingadumi. Sithi asibonge nduna
kakhulu ngeke sihluphe etiko nje sibonge nabo bonke nje abasebenza kuleli tiko lokuthi noma bashoda bayayitama ngayo yonke indlela lokuthi nale mangweni abanye siyababona bayitama ukukhombisa lokuthi bafuna ukuthi live thuthuka ngalamagama ngibonga kakhulu nduna wami nabo bonke nje losebenza nabo. Siyabonga kakhulu bahlonishwa ama-interventions lesenwendile. Ngingakabisele endvuneni ukuthi iphendvule. Ngifuna kubonga mhlambe kwecala ngibonge ukuthi kukhona imitamo lesiyibona ukuthi bayazama ukuhlobisa la mgwacweni. But usente kanjalo kude lokujabulisako because noma bangenta lutho kude lolandzelako. Kulamalanga nje lebelina tonke letibi betibutfwa. Not very far from here, lamva kwethu nje la ngaseklinik. Usuka uthi emaphoyisa namba lomgwaco lo la ngemva kwemarket. Uyamangala uyabona nje ukuthi kube lamanti behangahambe achitha letibi lapha vele bekusabeka. Bese sawuthatha-ke lo mgwaco lo yangumahlanya. Kubekiwe nje lama plastic and kude lo landzelako. Siyabonga ukuthi ususiwe lo mgwaco lo I'm sorry le ma-dustbin bekabekwe lapha ukuthi kanti asemgwacweni lo lapha kwendlula singathi bani labadzala khona lo mgwaco wenkosi ngoba vele bekukubi kakhulu ngoba ucondzane nale lotsitsi nakhona siyabonga nje ngokuthi babe sebawasusa lamabhini ngoba vele bekathe kuyinto lembi kakhulu ngoba abantu bebajikijela nje baletha imithwalo yabo lemkhulu. The next thing khanza tinja tiyahliphita. Ngisekushilo lokunye lenkunakile kuwona lo mgwaco lo. Siyacela ukuthi minister litiko lelicondzane nalo msebenzi lo ngiyathi they are thin on the ground. Abalungise with the community people abantu labasebentela khona lapha bayekele kubuthela abantu tibi. Labantu ababe involved on a weekly basis noma mhlambe singathi njalo nje singathi after 2 weeks bakline laba babe compelled vele ukuthi bakline letindzawo tabo. Wonke nje lothengisako lapha wonke lonesipazanyana khona nalaba kuhlupha balaba emakhumbi phela bamisa abantu still abakayekeli kulahla tibi ngemafastela. Ngalothi umthetho wethu ndvuna sathi uthi kunemthetho wethu lesawenda kodwa ungathi awulumi. Angathi uthi awulumi noma noma ngithi lesinganaki noma kwente kanjani angathi with the different stakeholders. Bantu bemabhasi bantu bake batama ngetikhatsi tetfu bafake emaplastic nabo bazama ukuthi banake. But now impela emehlo sekubhlungu ngoba phela besinelicapha ukuthi nathi sesiyalandzela kuba clean. Bafike bajabule abantu bathi hey Swaziland is clean, Swaziland is clean. But akusasinjalo. La celeni kwethu ndvuna yenkosi la emva kweparliament. Angathi uthi ngibani wadeclareisha ukuthi ipark le. Angathi if I'm asking kodwa nje ngibuka I'm asking the right ministry noma bekufanele sithi housing. But kubuka kwami it's high time kubede lokuthi mhlambe cabinet kudlalwa i-competition. Unity should prevail. Kubanjiswane lapha ngoba lapha ungasebenza ipark abantu bathi ngekudla nebantu abesikole abayema lapha labavakashelele tindzawo leti. Nebantu khanza bapakile bagenuke khona lapha. Bashiya khona lapha. Ngicabanga ukuthi ndvuna inkosi ifuna i-address lenaku noma even at cabinet level I think it would do. Ngoba sithi ngalo ukuthi siyinake lento ungathi seyiyalembili kanti phela mayibe sekukuhle. Having said that I think June 26 according to your report kanti vele kwavela kwaba ne-spillage. Ngibonile ke report spillage sema GMO imbila bowulanze South Africa.
ngiyabona lothi nithi niyayenda i-follow up. Manje before ifike i-ministry noma-ke labo laba responsible bafike bathi kangakanani ukuthi kude labe balapha bathatha yona lo mbila lo bahamba bawuhlubeketisa labanye. Ngiyathi ukuthi mhlambe masikhuluma GMOs asikawemukeli kangako ngekuthi sathi ukuthi anema-effects kanjani embileni wethu wesintu. Lonke ukuthi i-follow up yakhona ngiyabona nithi niyamonitha nigaze nathi kungameli lutho, but ngifuna lokwathi lokho ukuthi to this point to date kude labaganga mhlambe beba noma-ke lapha ukuthi vele kude lokumila kwesibili noma nje nesifakele la report. Nenzaba-ke lenye lengiyinakile so ukukhulumisile senator noma sahambile nje wamvimbi indzaba le private sector and strategic partnership lapha sibona khona basilethele ama-tourist event. Siyakubonga lokho kakhulu. Siyabona naloko ukuthi kuyasida le live nemaswati ethu economically. Mina on the other side ukuthi ngiyayijabulela leya. Yebo kona ukhala uthena senamfake emaphepheni sifuna emaphepha. Sifuna ukuthi sibe involved. Siyafuna vele le involvement bekunene. So far litiko anisi-involve. Nine nisibita kuma-workshops kuphela. Noma ngabe niyale njenganje kunetindzawo lenente ma-rehabilitation lapho bekunemadongas khona. Some of them are old and some of them mhlambe umsebenzi lomusha angadi. Anisi-involve noma-ke ngigcina nge-assembly I don't know. Siyacela lokho ukuthi lokho nduna yenkosi nathi as senators nisi-involve. Sitokwati sithi sikhuluma ngento le sineliciniso ngayo. Nayi nje le mshina le khuluma ngayo Senator Mvimbi. Vele le yokumonitha aphandle ukuthi vele sekuma-smartphones nakhona sesiyayitfola i-indication ukuthi cha ni-predicte info lengiyo noma nanisenisebenzisa nakuphela singede sathi. But nje nalo mshina lo mina ngangithumbe kutathi ngekufika nesithathe nathi sikubone ukuthi nayi le mishini oseyiconnectiwe niyakhuluma ngayo kureport ikhona. Siyakubonga lokho. But we do need more involvement and more ukuthi sibe nje nathi sibone le tinto ngoba lamanye ama-sectors of the ministries bayasibita siyahamba sibone le tinto sesifika nje kuma-reports sesivele si-clear and there's nothing we can ask lokungako ngokuthi suke sihambile nabo sabona on the ground ukuthi this is what they are talking about. Ngicabanga nje ukuthi ngete engabe sesengena kakhulu mhlambe okay nenzaba ye-nuclear le nuclear bill yebo siyabonga lo sihambe yaze yaphumelela. Kodwa-ke siyacela lokuthi vele masesenenda lama benchmarks ningasishiyi minister. Ngiloko nje lezi engagcina ngako. Siyabonga. Induna yenkosi salithatha. Mhlonishwa unginikile kuthi ngingahlala phasi. Angibonge mhlonishwa. Ngibonge imibuto lese ichamuke kidoti imbunga. Sibonge kuvunyiswa selitiko kokuthi sisebentile usifake emandla. Imibuto yenu bahlonishwa iyasembathisa. Kunembuto lochamuke kiyo imbunga Isaac Magagula le icondzene nje nalokugembula. Abuta ukuthi ilahleke kuphi. Lokho ukuthi kungaze kungene bantfu labangaka eveni betele kutogembula.
Lengakuveta mhlonishwa nginalolu shito leli lithi kungena kwebantu eveni akusiko kweministry yinye. Thina sibaka tourism semukela longenako. Asimngenisi umuntu. Kude ngisho namunye longeniswa yiministry yaka tourism eveni. Kodwa nasaseveni nakafuna kwenta ibhizinisi utakithi. Nangabe nakhona kwibhizinisi lecondzene nathi utakithi. Thineke uma ngabe afuna ibhizinisi yekugembula asimsebenzi noma simnikete ilicense sisodvana. Sisebenta sibambisene nemaphoyisa kumniketa lo muntu wekunene ilicense. Uthi ke kufaka iapplication yakhe kithi. Sibute lokuthi utawusebenta nabani, declare abantu utosebenta nabo. Athi ke kumdeclare partner wakhe umuntu nangabe aliswati. Sithathe partner wakhe simse emaphoyiseni siyomvetha emaphoyiseni. Emaphoyisa sitshelwe ngiwo kokuthi lo muntu uhlobile noma akakahlobi. Sichubeke ke kumniketa ilicense ngoba uhlobile. Laba bekunene lesikhuluma ngabo kude iapplication lesetafuleni lethu lekhuluma ngegembula lokukhona. Bayatigangela nje batendela laba kwendako. Akukho phase sandla sethu. Kude license lesikhokhile. Kude umuntu lesimngenisile ukuthi ude wagcotshelwa yiministry yaka tourism yamshayela stembu sakhe passportini kuthi ngena kude. Lokusho kona lokuthi maningi lama ministries latsinzekako ekungeneni kwalabantu thina simukele ama tourist. Ukhulume nangendzaba yokuthi la kaNgwane bantu baba addicted egembuleni. Phindze futhi bantu baze batibulale. Wabuta ukuthi bantfwana baphepha njani. Ngethemba uma sikhuluma ngemntfwana sikhuluma ngemuntu lophasa 18 years according to iChildren's Act. Yithi umntfwana ngulophansi kwa 18 years neconstitution isho njalo. Umuntu losesephasa 18 years uphase emtali wakhe. Loyo muntu loyo. Nakaphase emtali ngumtali lona lo nelungelo leligcwele kubona umntfwana wakhe ukuthi wendani kuphi ngasiphi isikhathi. Ngumtali umntfwana lo phansi kwa 18 years ude imali. Imali akasebenti kude laqashwa khona according to umtsetfo umcashi lo phasa 18 years. But imali uyinikwa ngumtali wakhe. I-cellphone ithengwa ngumtali. Sine system ke in the country yavela. Uyaregister uzototfola na iSIM card uyifake ecingweni lwakho. So uregistile kuvelileke. Angake ngeva kumbe ngimlo semuva yini. Angake ngeva umntfwana avela. Angikwati noma umntfwana uyavela yini. Kodwa kuvela umuntu lomdzala ngeyakhe inako i-cellphone ayelapha mixe emaphepha akhe abe registered under vela. Kube ngumtali lothatha i-cellphone yakhe nako konke kwakhe anika umntfwana wakhe nemali yegembula anika umntfwana. Kude iministry lekhokha imali khona inikete bantfwana ukuthi bawugembula. Iministry ayikhiphe ama cellphones ukunika abantwana. Batali labangibona ba responsible kuthenga ama cellphones bayovela bahole banike abantu ababo imali. Kuthi what happens there ngumtali lo responsible kugadza umntwana wakhe.
Hlonishwa utsite bantfu ba addicted baze batibulale. Kuliciniso asikuphiki. Ba addicted kufanana netjwala neligwayi. Kuyafanana nje akukahluki. Nebetjwala banatha kuze kuphela imali yonke yefamily. Nalongene ekugembleni naye angayigembula imali ize iphele. Kuyafana. Kodwa ke tsine lesesikwendile. Setamile through ema regulations. Kokuthi sichamuke nefandi yekukhawula noma yekurehabilitate labantfu lebatabese sebangene kakhudlwana la. Ma regulations letako eta nema measures lathi umuntu nangabe sekayihabitual le mishina itamdetector. Lama owners atawuba nema systems ekubabona laba leseba kulenkinga le. Sikhone kubambisana sitawubambisana nema owners labagembulisako kube nelitiko sibe nesikhwama sikwati kusita emaswati lase angene ngakhona ngalapho. Asati ke ngalaba setshwaleni laba addicted ukuthi bona tsine nasinakekela lapha. Umhlonishwa ukhuluma ngasandanezwe. Sandanezwe sibambisene naye Eswatini Trust Commission. Sesinayo indlela letsite yekuthi ubulalwa njani sandanezwe even ngaphandle kwalokumanzisa. Ngoba kubonakele lokho ukuthi nawushisa uyampepetela. Kodwa banendlela lokwentiwa ngayo ukuthi akangapepeteleki kodwa ancanzeke aye emva. Umhlonishwa udvumisile wadvumisa sakhiwo lesihle lesi sibuko selive. Lesi sivulelwe ngiyo Ingwenyama silwe Ingwenyama eMaswati. Saphinze futhi satfokota silapha. Saba nelithuba lelihle lekuselebrata kuba khona esihlalweni kwaSosilo sibungata yena lo 40 years. Saphinze sabungata 58 years Ingwenyama itelwe. Kwaba mnanzi kwathi chu silapha kulesa sakhiwo lesihle. Saticapha singemaswati kokuthi live lakithi laKangwane nalo lingaba nendvo lenhle kangaka lengahlabekisa labanetimali kwengcatsine. Ikhona iplan yekusebenta lesa sakhiwo. Emaswati atawukhumbula kokuthi sihambile sayawufuna i-operator. I-operator sayitfola. Ligama layo Mphalazo le operator. I-operator ke ngiyo lesendela le plan. Le plani sisayibuka lokuthi plani nzina wena plani uyayingenisa yini imali noma awuyingenisi. Ngoba ngiloko lokumcoka lokuthi live li-investile billions lapha. Plani itawungenisa yini imali ngendlela yakhona. Lokunye lengicela sive sikwati ngilokuthi lesakhiwo mhlambe ngeke sigenerate le mali njengoba uyicabanga lokuthi sitawuvele singenise emabibi isikhathi sinye. Cha. Uma labantfu betela imihlangano ema conferences beta eveni yinengi le mali lesitayitfola kodwa lengeke ibalwe ngulesakhiwo ngesandla.
Uma indiza ithwelela abantu ibangenisa eveni, kune-tax lesitayitfola lapho. Uma emahhotela alalisa letivakashi leti tabe tito conference la kaNgwane, kunemali lesitayitfola leyi-tax. Boma-bed levies sitabatfola emahhotela. Laba labatsengisako lobalima kwetingadzeni batsengisa ama-vegetables. Batawutfola nabo nabayosupplya lapha ehhotela kutawugcwala bantfu. Betransport nabo bayatfola labantu abagibela behla benyuka. Kunengi la sitawubenefita khona ngaphandle kokuthi kungene sigidzi lesitawungena lapha kuleya conference. Iplani ikhona mbunga lehloniphekile. Utsiteke waphinze wateka indzaba yaleli hotela lelilaceleni. Kwanyalo besakhuluma ngale conference center. Kunaleli hotela lelilaceleni lelingakapheli. Ikhona iplani yekucedzela leli hotela lelingakapheli. Bekadzeke sititshela lokuthi ngoba vele nako njalo. Sathi ke asesibuke lokuthi sikhulumisane nalamanye emaswati laba ngaba bosozimali basibambise mane kusesesigabeni sekukhulumisana leli ngikhuluma ngakho. Kodwa nje yabona tingcoco nati ngoba nentfombi nawe uyisoma. Usina uyikhulumisa langa lekucala uyibone lokuthi ngabe ngabuya elangeni lesibili. Langa lesibili liyakutshela ukuthi ungabuya elangeni lesithathu. Nakithi ke sisigabeni la ukutshela khona lokuthi cha ungabuya sitokhuluma kukhulunyiswana. Lokukhulumisana cishe kungazuthi kuyafuna lokuthi kukhulunywe. Kuyakhulunyiswana ngokuthi mane kusale kuba ngemaswati akithi lawa lasisidako. Kusakhulunyiswana akafike ekugcineni. La sethemba khona lokuthi lesikhathi lesitawuthathwa kwakhiwa lapha siyethemba ukuthi singeke siselula kakhulu ngoba liswati liyeva nabo bantu abakhuluma emaceleni bakhala ngokuthi asesijake kungena na. Thine ke baka tourism sikhaliswa ngilokuthi emahhotela ethu eveni mancane. Uma nje le conference center seyi operational mbamba. Vele lamahhotela mancane lelesinawo. Vele leyandzawo iyadzinga lokuthi iphele ngekusheshsha lokukhulu. Siyabonga mbunga kokuthi ubonge umsebenzi lomuhle lowentiwe ngibo betangoma telitulu. Lo msebenzi lona nathi siwusitwe betaliyane lokuthi sigcine sikulelizinga lelesikilo. Ekuthenini sikhokhe simo selitulu la ukhanza khona ukuthi lesikushoko akusiyo imbumbe ababathi tangoma tidla imbumbe. Leta namuhla kati sayidla imbumbe seticishe tishaye khona. Tishaya khona vele. Sisitwe tinini emataliyane la khone ukuthi asifakele lama systems lamasha langona abika ngesimo selitulu etindzaweni letehlukene eveni lakithi la kaNgwane. Sakhona ke kusitakala. The same mataliyane ngawo laphinze asisita kokuthi siyosita iNazarene siyifakele ema-solar panels. Sitoniketa phela le energy lesithi green energy. Babafakele ama-solar panels incumbi lapha bafaka nema-battery incumbi. iNazarene nayo seyikhonile kokuthi ku-energy seyisebenzisa loya wethu energy. Ayisathengi kakhulu ngala ka-EEC.
so sesitakala kusitakela esibhedlela kwasitakala neministry yaka-tourism. Ngendlule ngiye kulenye indzaba umhlonishwa ubuteko kokuthi bukhona yini budlelwane noma i-formal working arrangement emkhatsini waka-meteorology nemvalo wesive. Kusho ukuthi ikhona mhlonishwa leyo collaboration yetfu ngoba cishe sisebenta siku-sector yinye na ukubuka. Uma siku-sector yinye lokunye asidzingi nekukuformalize. Kodwa-ke sesifike esigabeni ngoba tiningi letintfo lesitisebenta ngalama multi-sectoral approaches etfu. Ngoba ukhanza ukuthi nje uma sitawenta a national report noma kufika i-convention ukhanza ukuthi itsinza lama sectors ngekwehlukana bese-ke sesikhanza vele sisebenta nabo. Kodwa-ke kukuphendvula kulokhu i-MOU isendleleni lesemkhatsini wa-meteorology nemvalo wesive kusebentisana. Ngoba noma senta i-NDC, i-National Determined Contribution, bebakhona bonke, including wona umvalo wesive. Ngendlule ngite kumake inkhosikati la naye cale ngekudvumisa khona advumisa kusebenta kwe-department yaka-meteorology kokuthi awu cha kusebentekile ka-meteorology njengoba sengichazile. Siyabonga kakhulu nkhosikati kusidvumisela usifaka umfutho kokuthi sente lokunye lokuhle futhi. Nyalo nje nkhosikati sesitawuqalata kokuthi yini lenye lenhle sesinga-surprise ngayo ema-senators sesawufuna nje nyalo. Ubutile kokuthi sendani kuvala lo 8 critical positions lesimbhale lapha phansi. Ngicela kuveta lokuthi lo 8 critical positions utawuvaleka masinyane. Sibe nenako kuhlangana nayo inaku i-commission yaka-civil service leve phelile ngelesine. Sibe nemhlangano nje ilanga lonke sihleli sibukisana letinye tindzaba nato letitangena. Kunema positions labatazivalela wona masinyane. Lokusho ukuthi asikahlali kodwa siyasebenta. Lama positions lawa afaka ekhatsi ma positions latawubuka tindzaba tekusetshentwa kwetindzaba te-nuclear even. Ngoba i-nuclear yinsha kitsi intfo lefikako and uma sitisebenta ndzaba te-nuclear asitisebenti tsine sodvwana lakangwane. Kunale International Atomic Energy Agency lele ngesheya lenesipopolo setfu nje njalo nje. So vele kuyadzinga lokuthi sibe nabo bantfu on the ground labatawutsi nabashaya laba bathi nanguya si-identifya i-nuclear kumathapha phuthuma. Kukwati kokuthi ukhona longasukuma la ayele kumathapha lapha bayibona khona ayoyitsatsa. Nekwekuthi-ke letindzaba leti taka-environment nivile kokuthi ka-environment nyalo sifuna kubukana netindzaba tema-refrigerants. Sibukana netindzaba tekungcoliswa kwema-pops nema-U-pops. Sibukana nendzaba te-waste. Sibukana nendzaba tiningi nendzaba sibukatana nato. Ngako etiko kahulumende munye lelesinaye longuyena
asebenza nalama agencies la ngaphandle uyadzinga lokho ukuthi for policy purposes angabi yedvana. Siphinze futhi wabuta nangalama seedlings lawa laleka forestry. Kokuthi forestry ubika stoko lesiningi kangaka kube tindvonga tingaka even letingakavalwa. Uhlaleleni forest nalenhlanyelo ingayile esiveni. Kuneluhlelo ke lolukhona lolungilona lutaw distributor letinhlanyelo tiye ngaphandle esiveni ebatitfole bantfu bahlanyele. Waphinze wakhuluma nanga Sandanezwe ngokuthi Sandanezwe ubangwa yini. Dinengi tindlela letibanga Sandanezwe ngoba kwananathi tsine lesihambako siyele ngaphandle kuba khona tintfo lesiye sibe sesiyati smugglisha singena nato even kanzi setasilethela Sandanezwe. Kunengi akusiko kunye lokubanga Sandanezwe. Kwadona letinyoni letindiza la itulu tihamba emavenge kwehlukana tibuye bese seti yasivakashela. Ngibuye ku Senator Shifu Mvimbi. Ubuta kokuthi lo Big 5 sewuphumelele yini. Big 5 siseti kwakhe Big 5 siyamsebenta. Nasisasebenta sisengakacedzi. Sisenda yena mbukele Shifu. Sisasebenta yena sisabiya lokusho kokuthi kunenkampani lesayi engage kokuthi isibiyele lapha. So kusasetshenzwa sisengakacedzi. Uphinze futhi wabuta kokuthi lo mthetho awureviewa ngani lo aka National Eswatini National Trust Commission wanga 1972. Sisemkhankasweni wekuthi siureviewe lo mthetho lo. Wabuta ke nangandzaba yale mali nayile ngitsite mine hulumende wasinika imali yathi 228.27 million. Ubuta kokuthi seyifikile yini. Iyeda inetiko noma siyibona ephepheni nje kuphela etiko ayikefiki. Le mali le bayikhokha kancane kancane ngemakota. Kulena lebayikhiphile sesimsebenzisile lele basinikete yona imali. Basinika 43.62 million. Sesimsebenzisile lo 28.53 million ngalo June 30. Ngileo it's about 63% sesimsebenzisile wale mali. Lokusho kokuthi iyafika etiko siyisebenzise. Ubutile ke umhlonishwa lokuthi siyabika la. Sibika ngabo bushfires, sibika ngabo makoti, sibika ngako konke lokwentekako eveni. Uthi ke lo bushfire ukhona inlalisita ngako live na.
Bushfire thine baka tourism nelive siyasitakala nga bushfire. Number 1, sine target yetivakashi. Itarget yetfu sikhona kokuthi sihlangabete ngetivakashi letiningi letiletfwa bushfire. Sine target yema billions lamele angene even. Target yetfu sisitwa bushfire kokuthi leyo mali leyo ikhone kutfolakala even. Ubuta ke lokuthi ngoba labantu abalali emahotela ukhanza gcwele emathende lapha. Babhadala kuphi ngalamathende abo ngoba kube balele emahotela besawutfola itax. Ngoba balele lapha sitfolani. Lapha ka bushfire lokunengi lokwenteka lapha ngetawuthi kune entertainment. Entertainment ngendlela letehlukene. Kunalabatsengisako batsengisa timphahla. Lotile labaningi abaphumi bangakatsengi. Kunekudla kuphuma abantu basuke emakhaya bete batotsengisa. Bayasitakala ngoba uma ubuka lamalanga lasatsathwa bushfire semaningi kunalawo malanga lacala ngawo bushfire. Lapha labantu nabahleli kusukela ekuseni kuze kuyokusa kuyadliwa, kuyanatfwa, kuyajayiviwa, kunema games ebantfwana, kunengi imali yaphuma, bayatsenga, bantu bayatsengelwa boma ice cream ini, imidlalo yebantfwana, imidlalo yabantu labadzala, kunengi. Imali iyahamba, imali iyasebenta lapha ka bushfire. Labanye bayeta batotsengisa ngisho emayadi ngisho tikhumba. Kute longakutfoli lapha ka bushfire. So bushfire uyasisita angingatsi nje bushfire kuphela but lama activities lenteka lapha ayasisita. Umhlonishwa ubutele ukuthi i-Environment Fund isesekhona yini. Abudalwe ukuthi ngoba bekeva ukuthi i-Environment Fund ivala emadede. Uthi isesekhona yini. I-environment bahlonishwa bami isesekhona. Environment Fund isesekhona na isesekhona nje siye simemetele kokuthi nyalo sikhwama sesivulekile. Labafuna kufaka ticelo tabo tekusitakala kulesikhwama abafake. Simemete sibanike nesikhatsi kokuthi sigadzeni ifake kusukela kulesikhatsi lesi kuyofika kulesikhatsi lesi. Lonyaka ke nakhona bafakile ticelo tabo. Labanengi bafakile within specified period. Kwaphinze kwaba nalabanengi lesebaletha kanti sekuvaliwe. So kunelibhodi ke lelihlala libuke lama proposals. Liwaphasise. Bese ke sebayaniketwa libaniketwa libawina kutfola kulesikhwama saka Environment Fund. Lonyaka nje kube netintfo letinye letinsha lebekadze tingekho phambilini njengokuthi nje kukhona labafakile lebafuna kusebenta kujasini lesihlahla bathini sibhaha batabe batsatsa sibhaha lesibhaha basishintsha basenta lutfo tsite. Ngicela lokuthi ngingasho kuphelele ekugcineni khona sonke sitolandzelela ukuthi ingabe lesibhaha batasenta sibe yini. Kukhona bantu bayayitfola le mali bayisebentise. Lamatfuba akhona. Siyabonga naye umhlonishwa uphinze wahamba emagameni alabanye bahlonishwa wabonga kusebenta kwayo i-environment iluhlangothi
lwetangoma telitulu. Sibuye ke kiso sihlalo sethu Senator Mfanenkosi Ntombi yenkosi. Yena ke ucale wabonga kuba clean kwalo live. Siyabonga kusidumisa Mfanenkosi. Wabonga lokho ukuthi kuyabonakala sesicalile siphinze siya cleana. Wakhala ngokuthi ke lokho ukuthi abantu sibabuthele etibitabo akusiyo info lekahle hle asi engage wona lama communities kokuthi kube ngawo lawa latatibuthela letibitawo. Sineluhlelo ke Mfanenkosi senators lesinalo lesilusebenta neministry yetinkhundla. Lolu hlelo lesilusebenta neministry yetinkhundla sesihambela ngoba la kungcole khona akusiko la dolobheni kuphela. Kodwa nale emakhaya etinkhundleni kungcolile. Sesitalusebenta ke neministry yetinkhundla kokuthi sicale kuboba betikhulu sichubeke siye sehle siye ngaphandle wonke umuntu abe responsible. Sinduna inkosi sengivethe Senator uthi. Cha angibonge esihlalweni. Ngixolise ku disturb iflow lemnanzi kanjena. Kepha nje ngithi induna has really outdone herself up to this far. Angathi noma ukuselelwe ngani bese ngiphakamisa ukuthi losokusele akulotshwe phasi bese siyalethelwa ngiphakamisa lokho nje. Siyabonga Senator kumbe nalabantu ohamba kukhanya bonke labaya nakhashana because we appreciate ukuthi litiko lakho lete ngendlela levele sibuka ukuthi babe khona nabo. Noma utawukhanza ukuthi ungazi ukuthi ngihambele lite angikabuti umbuto kwanza hayi ukuthi asikabuti. Sesibuka nalesikhathi kusekadzeni sifike lapha ekseni. Having said that, Nduna Nkosi siyabonga ngempela imphendvulo. Kodwa ke sitawucela lokuthi ngingakasho lo ngicela kungeda lapha athi mase niphendvula indzaba yema wetlands lapho khanza ukuthi abantu bakhile khona. Bese baphinze bakha nema toilets la yalenga kusupply yemanti kanti phela kufuna bafike babadla ibhidisi. There's an area lengake ngayipinpoint abazange baye bawuvakasha. Uma uhamba behind Malkens ngala ungathi uyeBethal ngathi bahambe bayihlola leyo ndzawo leyo please. Iyafuneka ukuthi nibayale nje bantu wabaningi labakhe ema toilets kanti aphinze bese utawukhanza asalichithela to la ku wetland bese then kuspoileka yonke le wetland. Naloko siyacela ukuthi nikumonite. Lo munye umbuto bengukuthi ngivela ukuthi kule ndvombi ngabe le ndvombi isonyelwa ukuthi icedze leli hotela noma be ikanjani ngiloko nako sitawucela ukuthi kuvele. Nalokuthi ke le merging ema-parastatal yabe seyiyamiswa yini kwente kanjani noma kumbe i-public service khona lekucabangako. Mhlambe ngaba ngiloko ke bese ngiyacela ukuthi leti imphendulo siyaticela bese sithi sitawutablisha kusasa but akusengeke kwenteke ngoba la naku sephutile it's up to now. Sitawucela lokuthi imphendulo at least by midday tomorrow. If not before end of the day. Siyacela vele tivele ngoba siyathi ngathi nathi sibuke before we table those. Ngathi ke so far siyabonga sonke ukuthi sifike lapha siphilile siyathemba sitawujika solo siphilile sifike emakhaya siphilile. I now wish to adjourn the meeting.
Thank you.